Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Dersimize devam ediyoruz. Allah subhanahu ve teala barımızga da hayırlı, faydalı ilimler nasip etseydi, hem istikametli bulurga yerden berseydi Allah subhanahu ve teala. İstikametli degen söz bugünkü dersinin teması cemaat. İstikamet bik ulu мәгънәгә ие булган сүз. Заны һәр көнне, һәр намазда кабатлыйбыз. Намазның һәр бер рәкъгатендә кабатлыйбыз, истикамет сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән. Әгәр җәмәгать истикамет булмаса, адәм баласы котыла алмый. Котыла алмый. Чөнки ул истикамет тугрылык дигән сүз. Тугрылык, турылык, прямота, ягъни тайпылмыйча бару. Ягъни максатыңа ирешү өчен тайпылмыйча, уңга сулга тайпылмыйча бару дигәнне аңлата. Әгәр дә җәмәгать машина йөртүче кеше үзе рулен тотып, ләкин тәрәзәдән урманнарны, кырларны карап барса, машина йөртүче. Артка отырып баручы түгел, машина йөртүче. Кара нинди мотор чәчәк дип күрсәтсә мәсәлән. Кара гүзәл нинди мотор агачлар үсә. Дип яки башка нәрсәгә күрсәтсә, ул вакытта нәрсә китеп бара. Һәм аның янындагы кеше кычкырып куя, алдыңа кара дип. Шулай бит. Следи за дорогой дип әйтәбез. Чөнки хәрәкәт әгәр дә уңга сулга карасаң. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, уңга сулга карамыйча барыгыз ди. Шундый Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадистә, туп-туры юл, Аллаһ Тәгаләнең юлы, ике якта ди ишекләр, ишекләргә чаршау кырылган. Менә шушы ачык ишекләрдән карарга ярамый. Каравың ди кирип китү ди. Менә шушы юлда барган кеше кызыктыра торган әйберләргә карарга тиешле түгел. Әлбәттә, юл кырыендагы әйберләр бик матур булса да, кешене хәлак итәргә мөмкин. Отвлекаться итеп, шулай бит. Тормышта менә шушы тугры юл, ул Коръән юлы, Аллаһ Тәгаләнең күрсәткән юлы. Менә әйтәсем килә, Ясин сүрәсенең баштагы аятларын без аны гел укыйбыз. Укыйбыз бит инде, әйме? Yasin, Allah Teala aytdı. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bu iki harfli ayet. Yasin. Мәгънәсен беркем дә белми. Allah Teala'dan başka. Onlar aytdı. Vel Kur'anil Hakim ди. Hüküm etүче. Hakim булган. Hüküm etүче. Мудрый булган. Hikmet iyesi bulgan Kur'an bilen ant item diye Allah Teala ite. Niçin ant ite? Onlar ite. Vel Kur'anil Hakim. Onların çık. İnneke leminel murselin. Dürüstlükte sin peygamberlerden bulgan kişi. Peygamber değil. Sin peygamber Allah Teala ite. Ant itte baştan anlarsın ite. Sin peygamberlerden değil. Ne seçin ciberildin değil? Ala sıratim mustaqim. To'g'ri yo'lni ko'rsatir uchun, to'g'ri yo'ldan borsınlar uchun sen yo'lboshchi bo'lib jiberilding dey. Demak biz hozir bildik, mustaqim degan so'z yasalgan istiqoma degan so'zdan. Istiqoma. Istiqoma ol to'g'rilik. Alloh taolaga to'g'rilik. Hazır şuşa 21. hadiske köçəbiz. 40 hadis kitabının 21.
hadisi. Bu hadisning ismi Qul amantu billahi summa istaqim deb atalak. Kıskagına aytırga kerek bütün dinni özü için algan söz bu cemaat. Bütün dinni özü için algan. Eğer de şu hadis bilen amel kılsan sen kıtılasın. Allah Teala'nın gazabından kıtılasın. Rahmetine erişesin, cennetli bulasın. Bu hadis Ebu Amru onun kuşamatı. Vakile Ebu Amra yaki Ebu Amra diye etkenler tağın ikinci türlü. Ebu Amra. Sufyan ismi İbn Abdillah. Bu hadis ile Sufyan İbn Abdullah'dan. Sufyan İbn Abdillah radıyallahu anhu. Kale. Şöyle diye ettim de. Kultu kile Peygamberimiz yanına sallallahu aleyhi ve sellem yüze turundaydı. Men kildim de. Hem onlarga esra verdim de. Ya Resulallah. Ey Allah'ın ilçisi. Kulli fil İslami kavlen la es'alu anhu ahaden gayrak. Sinden başka büten birevden de büten sıramayacak kiңеш bir elimin adı, söz eyt elimin adı. Eğer şol sözünü mena eytsen de, o kiңешni mena birsen, min onun hakkında büten birevden de sıramasaydım de. Yani en çenli söz. İslam dininde bulgan bir söz eyt elimin adı İslamda. Bulgan sözünü eyt eledi, yani kiңеш sırayı, ilim alırga tili. Sinden sındı, büten birevden de sıram etirgan söz bolsun. Peygamberimizden sın bitinde tağın sahabeler, bula galimler bitinde olar. Birevden de sıram etirgan bolsun de. Yani şuşunday çenli, şuşunday kıybatlı, şuşunday kıymetli bulgan söz sırayı. Biz bundan anlayız cemaat. Kişiler, sahabeler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şunun hatli ilim alırga hiris bulganlar. Алар сұрап тұрғандар. Миңа жәннәткә кірте тұрған yolunu иret, жаһаннамнан ерак айта тұрған yolunu иret. Менә бусын инде сұрау. Бүтән берәүдән дә сорамый торган сүз булсын. Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтә? Кыска гына җәмәгать. Шуның хаклы кыска сүз. Кул ди. Нәрсә дигән сүз кул? Әйт. Әмәнту биллаһи. Аллаһка ышандым дип әйтте. Til bilen aytırga kerek bütünde. Lakin cemaat galimler aytırlar til bilen gene tugel, qalb bilen tagın aytırga kerek. Qalbim bilen ışandım diyerge kerek. Anlarsın tilin bilen aytırga ışandım dep aytır. Tilin bilen aytganni qalbing rastlarga tiyiş. Şolay bey. Hazır ko'ragız nechik dep aytanlari summa de, onları de summastaqim. Sanından de, doğru oldu şu sözge de. İman getirdim deyip aytdı de. Şundan de, sanından şunlarga doğru oldu bey. Doğru oldu. Işandım, Allah Teala'ga ışandım. Sanından şu aytganingga doğru oldu. Yani Allah Teala'nın görsetken doğru yolundan var. Yani amelin bilen rastla degan. Tırmışımda kullan. Til bilen gene tugul. Tatarlar aytalar, menim köngülüm çista. Mena menim mında de. Köngülüm çista bolsun de. Men musulman de. Köngülümni Allah Teala biladi. Lakin mena bizde bilamiz şu cemaat. Bilgirte ol. Eğer senin kalbinde var iken, sen ışandın iken, sen anga özüңнең doğruluğunu көрсәтергә тиеш. Mesela balaga aytasың. Әти әниңә doğruluklu bol. Әти әниңнең сүзен тыңла. Көңіл аның сүзенең дөрес икәнлеген нәрсә раслый? Әти әнисенең яратуын нәрсә раслый?
Аларга карата яхшылык белән җавап бирү. Аларның сүзләрен тыңлау, итагать итү, менә бу була тугрылык. Кыры сүз. Эй, мин сиңа әтием, әнием, мин сезне яратам, мин сезгә ышанам, мин сезгә бөтен нәрсәне доверяю, ышанам. Ләкин берәр нәрсә кушалар да, гел кирегә эшли. Бу нәрсә була бу? Бу истиқамат булмый. Бу тугрылык булмый, җәмәгать. Истиқамат ул прямота. Нәрсә була? Аллаһ Тәгаләнең сүзен, әмрен ишеткәннән соң синең калбыңа, синең нәфесеңә туры килмәсә дә, синең нәфесеңә ошамаса да, шушыны тормышка ашыру, үтәү була истиқамат. Тугрылык була. Истиқаматсыз, ягъни синең кулың, синең аякларың, синең күзең, колагың, менә гел үткән хадисләрдәге шикелле, бөтенесе бер-берсенә бәйле инде, җәмәгать, бер-берсенә бәйле. Истәлеп бара, яны истәлеп кенә бара, бөтенесен тулыландырып тора. Күзеңнең истиқаматы ничек, җәмәгать? Тугрылык саклау күзең белән. Колагың белән ничек тугрылык сакларга кирәк? Телең белән ничек тугрылык сакларга кирәк? Кулың белән, аягың белән, тормышың белән, хатыныңа карата, балаларыңа карата, күршеләргә карата, әти-әниләреңә карата, бөтен нәрсәгә менә Аллаһ Тәгалә нәрсә кушкан, шушыларга карата ничек тугрылык сакларга кирәк? Ничек Аллаһ Тәгалә куша шулай эшләргә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче хадисның менә шушы ук сахабаймы? Икенче версиясе бар тагын. Минем өчен иң каты курыкканың нәрсә дип сораган. Шушы сахаба сорый. Минем өчен иң каты курыкканың нәрсә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям теленең кырыен тота да менә бу ди. Телең белән тугры бул, Аллаһка карата. Телең белән тугры бул. Менә кай вакытта җәмәгать шушындый тел белән Аллаһка каршы һәм пәйгамбәргә каршы сүзләрдә әйтәләр. Бер сөннәт турында, пәйгамбәрбезнең сөннәте турында сүз чыккач, бер кешеләрдән булган бер кеше әйтте, мин әйттем, пәйгамбәрбез кушкан. Шулай эшләргә кирәк. Ул ничек дип җавап бирде җәмәгать, беләсезме? Ул нәрсә кушмас диде. Ул нәрсә кушмас диде. Мин кушам бит сиңа, син нәрсә кушмасын дияр идеме? Шулай бит. Ләкин моны әйтәсең, пәйгамбәрбез кушкан. Бу бит пәйгамбәрбез бит әмер бирә. Чинадан инде дә, Чинадан кына түгел бу. Җәмәгать явызлык та бар. Пәйгамбер Аллаһ Тәгаләнең илчесе әмер иткән. Мәсәлән инде, уң кулың белән шарга дим инде, уң кулың белән шарга. Яки балдагыңны сал инде, балдаг, алтын балдаг ирләргә бит инде харам. Аны ишеттең, билдең икән, салып ыргыт инде син аны. Бөтенләй кулланмасаң да, ал да ыргыт бөтенләй. Ягъни алып, яки сервантыңа куй берәр савытка сал. Я ирт тә бит нәрсәгә хатыныңа бүләк ит берәр нәрсә ясабай бит. Юк. Бу җен менә истиқамат. Менә кайбер хатын кыз шулай. Намазда иһдина сиратал мустақим дип намаз укыйда, намазын укып бетергәннән соң яулыкларын салып ыргыта да урамга чыгып китә яулыксыз. Бу иһдина сиратал мустақим дип дua кылды бит хәзер генә. Ул бит сорады Аллаһ Тәгаләдән. Иһдина безне күндер безне ди. Күндер безне туры юлга ди. Дөрес намазны укуга яулык салып куясың да, ул үзе син бит иде үзең генә бит инде туганнарың урамга чыккан вакытта бит син яулыгыңны бәйләп чыгарга тиеш. Менә бу җәмәгать истиқамат була. Менә бу тугрылык була. Синга нәрсә булды? Синга намазда гына тугрылык булды. Намазда мин сиңа Раббым тугры, ләкин намаздан соң тугрылыгым бетте. Сиңа ышанычым да бетте, намазда гына, намаздан соң все бетте, үземчә дигән сүз була. Без моны җәмәгать аңлатырга тиешлебез. Намаздагы сүзләр, алар
Құры бір салқын сөз боларға тиешлі түгел. Құры ғына сөз, яки салқын, яғни мәйет була бу сөз. Мәйет. Сен шушы сүзләрне оқыған вакытыңда, шушы дұғаны қылған вакытта белергә тиешле нәрсә сораганыңны. Сен үзең сорыйсың, үзең шуның кирсен эшлисең дигән сүз. Моны Аллаһ өчен дип сорасаң да була. Аллаһ өчен аңлатырга кирәк моны бүтәннәребезгә. Чөнки намаз укучылар бар. Намаз укыйлар, ләкин яулык бәйләүгә каршылар, хиҗаб белән йөрүгә каршылар. İstikamet ikinci türlü ol cemaat tennin canı şekilli. Eğer tenden can çıksa ten suundu. Bitti şulay bey. Til bilen aytdың men ışandım deyip. Lakin özüңнең ышанганыңны расламадың. Bir sayta mesela men врач dey. Lakin davolamay. Men o'qituvchi dey. O'qitmay. Stomatolog dey. İşləmay. Qoymay da lechit etmay bir narsa işləmay. Yani rastlay turgan bir narsa da işləmay. Bu narsa bula bu faydasız degan söz. Şuna görə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabege aytdi. Işandım dep aytdi, onlara to'g'ri bo'ldi. Demek, ışandım degan so'zni boshdan yangadan qalb bilan, ko'ngil bilan ışanırga. Onları til bilan aytirga, nechik deb aytamiz til bilan? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah mı? Onlarısın gamel bilan onda Peygamberimiz aytgan, "Summastaqim" to'g'riliqli bo'ldi. Hazır mına iman. Nechik bulavul iman ışanu. Allah Teala'nın barlığına ışanu mu? 50 biten türlerek mi? Mına men bir misal keltirgan edim, köptemdir endi bu hazır. Lakin ol misal men şunda aytib qo'yasım kela Qur'onda tugul u ham sunnatda da tugul. Bu Krılov basnisinden okuymiz bitinde biz. Türlü misallar neymi? Onun bitinde faydası var bizge. Mesela strikazay, moravey degan neler var bitinde. Dege kile de strikazayda dege пусти меня в свой дом де bitinde, değil mi? А ты что делала все лето? Я всё лето песню пела, теперь всю зиму попляши. Дөрес bitinde, değil mi? Но biz bilmeymiz bitinde алар шулай сөйләшкәннәрен, шулай бит. Lakin nek şunun şekilde gıybret için bir misal getiresim kile. İman. Bir ateist kişi bolgan dey. Şanmay turgan, Allah Teala'ga şanmay turgan kişi. Şanmay gana tugul, şanmaska iretken de indi ol, o'qituvchi bolgan ko'rasan endi, yo'q deb silab bergan gel, propagandировать etdi. Bir zamanni hozir qayta ekan yo'ldan balıkka borgan bolganda, hozir bir Abrivka nega tushib ketdi, yolg'iz. Ayağı tayalı çıkıp gitti. Çıkırga. Düşüp bargan vakitte toyup, şuşunda yar boyunda yine şuşunda üse bir ağaç, şuşunda kolu bile elegip kala, yığılıp düşmüyor muydu indi? Asta indi korkunç anda, propast, boşluk, iki kolu bile yapışa, no zaktralmay, şua, iske çıkalmay, Küçücük mi çıkarga, kolu şuğa başlayıp, şu vakitte hazır, ey Allah, dey. Mena buluş dey, eğer sen bulsan dey. Baştan kışkırıp qarıyor, yerdem sırayı. Bir kim de yerdemge kelmey. Bir kim de bulmayanda. Şundan soň Allah Teala iske düşe. Ey Allah dey. Buluş mena dey. Eğer sen meni qutqarsan bu ölümden dey. Min siňa de ömrüm boyu de toğruluklu bolur edim de. Yani koşkanlarımı ötep yaşar edim. Senin koşkanlarımı ötep. Tavuş yok, cevap yok. İkinci tapkır kıçkıra. Cevap yok. Üçüncü tapkır. Hazır bir tavuş işite. Bir tavuş işite hazır. Bey bendem de. Allah Teala bit üze kişiler bile söyleşmeyindi. Yarar aytik ferişte de beytiginde. Allah Teala göre de bir feriştene mesela. Bu misal için nesilene tırgan ayı. Sen mena şanmıysın bendem degen tavuş işite.
Ышанмыйсың син миңа. Хәзер бу кешегә җан кирип китә. Тавыш ишетелде бит. Син миңа ышанмыйсың бәндәм ди. Эй Раббым ди. Мин сиңа ышанам ди. Булыш ди миңа ди. Әгәр дә миңа ди булышсаң, мин синең кушканларыңны үтәп яшәячәкмен ди. Юк ди, син миңа ышанмыйсың син ди миңа ди. Син миңа ышанмыйсың син миңа. Ничек менә сөйләшсән әле мәсәлән Аллаһ Тәгалә. Без сөйләшмәсә дә менә Коръән аша ышанабыз бит инде, әйме? Аның пәйгамбәре бар, аның китабы бар, фәрештәләре бар, тәкъдире бар, ахирет көне бар, ышанабыз. Мондай сөйләшкән тавыш белән ничек? Ничек ышанмыйм, мин синең белән сөйләшәм ди, Раббым ди. Коткар мине ди. Ышанмыйсың син миңа ди. Тагы бер кат әйтә. Ничек ышанмыйм инде? Ну, алай булса, ышансаң ди. Коткарам мин сине ди. Ләкин бер шарт белән ди. Кулыңны ди агачтан ычкындыр ди. Теге кеше нәрсә ди хәзер? Ничек инде мин ди ычкындырыйм ди хәзер ди, мин бит ди кулымны ычкындырсам ди, мин егылып кайтышам да үләм ди. Төшеп китәм дә чәнчелеп, шушында ватылып, шушында үләм, үләчәкмен, ничек ычкындырыйм инде ди. Тавыш әйтә, әйттем бит мин сиңа ышанмыйсың дип әйтеп ди. Аңлашылдымы? Менә бу җәмәгать ышану ул Аллаһ Тәгаләнең барлыгына ышану гына түгел, бәлки аның сиңа яхшылык теләгәненә ышану була. Син аның сүзенә ышан. Аны бөтенесе әйтә. Теге төрле авыр хәлләрдә, авыр шартларда, хәтта ышанучыларда бар, шулай бит. Хәтта ышанмыйм диючеләрдә о Боже дип куялар ди, теге нидә самолет янган вакытта. В горящем самолете не бывает атеистов, диләр бит. Ул вакытта о Боже, ул нәрсә әйткәнендә аңламый ул хәтта, ул аның күңелендә бар теге күмелеп ята торган. Менә кафир дип ничек кафир дип әйтәбез? Кафир. Кафир нәрсә дигән сүз? Юл җәмәгать ул içindәге иманын яшерүче дигән сүз. Мәсәлән, әгәр дә бер орлыкны алдың икән, орлыкны, бәрәңгерлыгын алдың да аны яшердең туфрак белән. Бу кафара була. Anlaşıldımı? Яшерү. Hem şulay yok, eğer de sina Allah Teala birgen nimetini sin tanımıça, yok ana Allah Teala mina birmedi, minanı üzüm taptım desen, şulay yok küfürlük kılgan bulasın. Yani Allah Teala birgen nimetini yaşırırga tırışıcı. Küfürlük bulan. Şuna göre cemaat, biz küngülübüz bilen hazır Allah Teala'nın bizge yerdem iteşegine, anın hükümlerinin dürüst ikenligine, bizning foydamızga ikenligine, bizge Allah Teala yaxşılık tilegenligine, bütünisini de mine şuşula ışanırga tiyişlibiz. Küngülübüz bilen hem tilimiz bilen eytirge. Ey Rabbim, senin emrin baş üstü, senin emrin. Semi'na ve ata'na. İşittik hem buysunduk. Mine bu tuğruluk bula. İşittik, kine bulsa, bütünesi min Müslüman dip kine yerriydi, min ışan uçadı beymi? Nerse de beytelerdi. Semi'na, işittik ve ata'na. Hem buysunduk. Mine buysunduk bula istikamet. Yani işittin, üte. Mine bu bula istikamet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabege tağın nerse de beyte. Dege sahabe sırayı, benim için sen en katı kurupkanın nerse de beytkeş tiline kursete. Demek tilin bilen Allah Teala riza olmayan sözler söyleme. Allah'a karşı söyleme. Bolsa yerde miteri dedime. Nindi günahım var benim deme. Ne küp mü sıradım bitinde, nice yıllar boyunca sırayım deme. Yardım etmedi. Yani kirige kite, yani şigine artka. Emetinize iyi. Allah Teala Kur'an'da ite. La teyasu min rahmetillah. La taqnatu min rahmetillah. Allah Teala'nın rahmetinden ümitinizi üzmeyiz. Bu istikamet, bu doğruluk.
Cemaat әйтәсем килә тагы бер хадисне, Имам Ахмед китерә шушы хадисне, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Истақиму", тугрылыклы булыгыз ди. Дөрес яшәгез, Аллаһ кушканча яшәгез, истақиму ди. Беләсезме нәрсә дип әйткәннәр? "Валан тухсу", hiç sana бетерә алмассыз ди. Ләкин нәрсәне сана бетерә алмаганлыкны әйтмәгән ул монда. Галимнәр әйтәләр шуның өчен. Нәрсәне сана бетерә алмассыз? Әгәр дә истикамәтле булсагыз, Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсынып, туры юлдан барсагыз, уңга солга карамыйча, аның сезгә бирә торган бәрәкәтләрен, аның сезгә бирә торган уңышларын, сезгә бирә торган ярдәмнәрен, савапларын hiç sana бетерә алмассыз дигән мәгънә килеп чыга дип әйтәләр галимнәр. Hiç sana, дөрес бит инде, әйме? Аллаһ Тәгалә әйтә: وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Әгәр дә алар ди мин күрсәткән туры юлда булсалар иде ди, мин аларга ди мул иттереп ди шифалы яңгырларны бирер идем ди. Мул иттереп. Ул бит әле яңгыр яуы түгел, ул яңгырның шифасы юк җәмәгать. Ул яңгырның бәрәкәте юк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ма'ан ғадаqa". Ул әзгенә дә яурга мөмкин, әзгенә. Ләкин бөтен җиргә шифа бирергә мөмкин. Бөтен җиргә бәрәкәт бирергә мөмкин. Җәй буе яурга мөмкин. Бер файдасы да булмаска мөмкин. Ул бәрәкәтсез булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла асқайнаху ма'ан ғадаqa". Шифалы суларны, яңгырларны бирер идем ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Җин дигән сүрәдә. Ма'ан ғадаqa. Нәрсә ул ма'ан ғадаqa? Мәсәлән, җәмәгать, әгәр уйлап карасагыз, шифалы яңгыр нәрсә ул? Ул мал дигән сүз. Мал. Әгәр дә шифалы яңгыр булмаса, яңгырларны Аллаһ Тәгалә бирмәсә, булсын синең үйіліп тора торган алтын, әйме? Булсын синең чемодан долларларың, евроларың. Теге бәрәңге тиеп торган капчыкка тиеп куйсаң да алтыннарын, көмешләрен, акчаларын, мәсәлән, әгәр су булмаса, мәсәлән, нәрсә эшлисең? Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйткән, иң кыйбатлы әйберне әйткән: "Ма'ан ғадаqa", су булса бөтен нәрсә була. Ул доллар нәрсә ул, әгәр су булмаса, мәсәлән, дөньяда су бетте. Ул чөп, су бит инде. Шунда бер кыйсса бар. Бер кешенең хазинәсе булган, сокровищница, теге хранилище. Андан булган алтыннары, көмешләре, анда бөтен асыл ташлары, шунда керә икән дә, хузурланып, шушылай теге утыра да, теге мультфильмда бар бит әле, Скрудж Макдак, теге утиный история дигән мультфильм бар. Анда кирип чума бит әле үзенең өенә, теге алтыннарына, йөзә шушында рахата. И аннары чыга. Авызы белән дә әрәле шушында әзрәк. Алтыннарны авызына тула да. Шушының шикелле бу хузурланып чыга икән нидән? Хранилищедан чыккан вакытта. Бер заманны код белән ачыла моның. Теге сейф ачылган икән. Керә дә хәзер шалт ишек ябыла. Иштән ачылмый. Или иштән ачыла торган булганда кодны табып бетмәй. Аллаһ Тәгалә хәтерен ала. Кодны оныта. Хәзер бу бер ничектә ача алмый. Теге шулай ук Али Баба и 40 разбойниковта да бар бит инде. Теге Касым керә дә бит инде. Оныта. Нәрсә дип әйтергә? Сим дип әйтергә. Ясмык дип әйтеп карый, әллә нәрсәләр әйтеп бетерә. Ишек ачылмый бит инде. Алар барысы да гыйбрәт. Бу да шулай керә дә онытып җибәрә. Шушында сусызлыктан, шушында алтыннар арасында үлә. Беркем дә чыгармый. Стена калын. Беркем дә ишетмәй. Менә күрәсезме? Мал бернинди файдасы юк алтыннарның. Аллаһ Тәгалә күпме алтынын бирер икән шушы бер стакан су өчен анда үлмәс өчен мәсәлән. Шулай. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә ди алар ди тугрылыклы булсалар ди, мин аларга ди шифалы булган яңгырларны ди яудырыр идем ди. Шифалы булган яңгырларны, файдалы булган яңгырларны яудырыр идем ди." Пәйгамбәрбез әйткән шушы хадистә, бая әйтә башлаган хадистә, санап бетерә алмаячаксыз дигәнне, димәк, хәзер бәрәкәт, уңышлар, ярдәм, Аллаһ Тәгаләнең кинәттән китереп ризык бирүләре, исәпләп бетерә алмассыз. Бу бер вариант. Икенче вариант нәрсә?
وَلَنْ تُخْسُوا İstikametli bulunun çigi yok diye. Peygamberimiz aytdı. İstikametli bulunun, yani toğrılıklı bulunun anın granitsası yok. Granitsası yok, çigi yok. Yani buldıra olgan halle tırışıgız di, bütün kişigizne kuyuguz di, Allah Teala'nın emirlerine buysınırga di. Emirlerine buysınırga, tıyganlarından tıyılırga. Hem ayta şul hadiste in wa'lamu enne khayra a'malikum as-salah. Bilegiz, in hayırlı amelleriniz di sizning di namaz di. In hayırlı ameliniz sizning namaz di. In wa'lamu enne khayra a'malikum as-salah. Namazda nerse var? İhdina sıratal mustaqim. Bizne turu yolga sal. Ничек веди нас прямым путем deydi. Allah Teala'dan sırayız. Turuluktan ayırma bizni deydi. Gel, 4 rekat namaz okuyuz. Mesela ila namazında hazır 4 rekat içinde, 4 rekat farz, 2 rekat içinde 10 tapkır sırayız biz zana cemaat. 10 tapkır sırayız. Mine şu duanı kılgan vakitte yollanıp sarırga ki çünkü yoldan tayıplarga uzak tugul. Şunun için Allah Teala her namazın rekatinde koygan. Ol namazın asılı cemaat. Rukun. Eğer de biz bir gene tapkır sırasak mesela, bir gene tapkır sırasan da sıraysın da bitti deyip uylar edik. La ilahe illallah'ını bittiğinde ömürde bir gene tapkır ettirin gerek bittiğinden ayı mı? İslam'a kırır için. Emine sırayımız namaz say. Namazda rekat say. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin ahırında aytıyor tağın. وَلَا يُخَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ اِلَّا الْمُؤْمِنِ degan bu hadisin ahırında. Sizin en hayırlı işleriniz namaz dedi bitinde. Hem teharetli bulup yürüge mümin kişigine her vakit teharetli bulup yürürdü. Mümin kişigine teharetli bulup yürürdü. Bu hadisin ahırında. Bu şulay toğrulukni saklaw bula. Ne için? Çünkü teharet nerse degen diya. Ol nur. Mesela ne için teharetke biz vudu deyip aytamiz. Vudu. Teharet biz ol çistalık degen söz. Vudu ol yaktılık. Yaktılık degen sözünü anlata. Demek teharetli kişi yaktıra. Üzün paklı, üzün çistarta degen söz. Hatta yatır aldından teharet bilen yatırga kuşap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yatkan vakitte teharet alır yatırga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerde kilgence Enes ibn Malik eyte 17 birtik onun de ak birtik bileri var idi deyim. Başında hem çeşinde, sakalında. Çeşinde hem sakalında 17 mi 20 mi birtik türlü çekilir şular. 17 birtik ol bitinde sonra ol bitinde ez degen şulay be. Nerse degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalınız da ağargan iken Allah elçisi digeç nerse debeyte şeyyebetni Hud de mine degen Hud suresi çeşitlerimni ağarttı degen. Dünya meşakkat için ağarttı demegen. Mini degen Hud suresi degen çeşimni ağarttı degen ve ahavatuha degen. Hem şunlarga okşagan süreler. Vakıga suresi, Mursalet suresi, Nebe suresi. Min için kıyamet kendirunda silen aybet. Anlarısın. Nerse debeytte de min adı Allah Teala dey. Hud suresinde. Minim çeşimni şul Hud suresi ağarttı debeytinde. İminin indi ayet. Festaqim kema umirte debeytken ayet ağarttı dey. Festaqim. İhtibar ettiniz mi? Doğru bol. Niçik Allah Teala sana emir etkençe. Allah Teala sana emir etkençe doğru bol. Üzün tilegençe demegen. Üzünün niçik köngüline hoş kile demegen. Allah hoşkança doğru bol debeyt dedi. Kim bilen? Üzüngüne mi? Yok. وَمَنْ تَابَ مَعَكْ Senin bilen günahlarından tövbe etken kişiler bilen birge doğru bol.
Günahlarından tövbe etdi, tuğruluk degen söz. Tuğru bulu ol günahsız yaşaw degen söz tügül, ol mümkin tügül. Mümkin tügül ol günahsız yaşaw. Lakin günahlarını tanıp tövbe etdi degen anlata. Eger de sen günahlar işledin iken, anın günah ekenligini bildin, onu tövbe ettin, mene bu bulay istikamet. Allah Teala aytdy: "Festaqimu lahu" Ana tuğru buluguz vestagfiruhu degen anları. Hem onlardan gafur soragız. Tuğru buluguz. Hem gafur soragız. Günahsız yaşa bulmayı. Eden balası günahlı ol. Çünkü nerse di Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu ibn Adem hatta degen. Her bir Adem balası hata işlewçidir. Gil hata işlewçi. Ve hayrul hatta'ine tevvebun de. En hayırlı günah işlewçilerinin dedi. Tövbe etüçilerdi. En hayırlı günah işlewçilerinin en hayırlısı tövbe etüçiler. Meni Allah Teala gafur etmeyin de bunda şu halde köp günah işledim ömür boyu dep etme. Allah Teala günahlarını gafur etdi. Demek sen eger de sen gafur soradın iken to'g'ri yo'lga ko'nilding. To'g'ri yo'lga ko'nilding. Allah Teala'dan gafur soraw, ol to'g'ri yo'l. İstikametli boluw. Qarag jama Hasan al-Basri nersa dep aytdi. Hasan al-Basriga keler. Qarag jama istagfiruhu degenden aytdi. Gafur soragız. Bir şeyte balam yok. Köp mi yaşayız ailem bilen? Balabız yok. İkincisi ise min fakir. Bir nesebimiz yok diye. Ağır yaşayız, fakir. Üçüncüsü nerse debeyte? Yağmur yağmıydı. Bir şeyte balam yok diye. İkincisi ise fakir. Üçüncüsü ise yağmur yağmıydı. Yağmur kırılık. Baştan birisi kirebitinde, ikincisi, üçüncüsü. Her birisine nerse debeyte? İstagfirillah. Gafur sıra Allah Teala'dan. Gafur sıra. Bildin hazır günah ekenligin. Gafur sıra. Bu işinden gafur sıra. Gafur sıra o nasıl degen söz? Meni gafur et, hem biten men bu işni işlemeyim degen söz bidin. Gafur sıra. İkincisine de gafur sıra degen. Hazır tegiler çıkıp gittiler de nik işisinin iştirli problemi. Nik işisine de şulu bir öktürlü cevap. Hasan al-Basri aytdı, üç sözlerimni aytmadım de. Allah sözlerini aytdım de. Nuh suresinde Allah Teala aytdı. Ve kultu lahum istagfiru rabbakum innehu kana gaffara. Yursilis semâ'e aleykum midrara. Ve yumdidukum bi emvâli ve benin. ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم أنهارا. Nuh peygamber aytgan. Kavmına aytdı, yüzünün halkına aytdı. Men alarga Allah Teala'ga gafur sıragız, Allah Teala'dan gafur sıragız dep aytdım de. Nuh peygamber aytgan. Allah Teala eğer sizni gafur etse, siz gafur sırasagız dep aytdım de. Nerse bula? Yursilis semâ'e aleykum midrara. Mol yağmurlar jiberir dep aytdı de. Birinci şiratda qara. Gil yağmur, rizq bit o, rizq. Mol yağmurlar jiberir dep aytdı. Anları. Ve yumdidukum bi emvalin. Sizge mal verir. Min fakir degenge cevap. Kırılıktan zarlanıcı kişiye birinci cevap. Gafur sıra. Nerse için yağmur yağmay? Günahınız ki. Hem sıramıysiz de tekebirlenip erisiz de. Gafur sıragız. Sizge yağmur yağdırır. Ve yumdidukum bi emvalin. Mal verir. Gafur sırasagız. Fakir iken. Gafur sıra Allah Teala'dan mal verir. Fakirlikni kitiretigen eybirdi, günahlar. Neden balasın? Ve benin. Üçüncü kişiye cevap. Balam yok dedi. Sizge balalar verir dedi.
Гафу сұрасаңыз. Шуның өчен Аллаһ Тәгаладан гафу сұрау ул нәрсә? Ул истиқамат. Ул тугрылык. Һәм сезгә йылгалар, чишмәләр булдырыр дип әйттем ди. Йылгалар, чишмәләр булдырыр дип әйттем ди. Ва яҗал лакум анһара. Аллаһ Тәгаланың рәхмәте. Нәрсә? Моның нәтиҗәсе нәрсә аркасында булды? Истиқамат аркасында булды. Аллаһ Тәгаланың юлына кирип, нык таза итеп ябышып тору сәбәпле булды. Димәк, әгәр дә дингә нык керәсең икән, дингә, Аллаһ Тәгалә шушы бәндәләргә бәрәкәт, уңышларын бирәм дип вәгъдә итә. Шуңа күрә бу сахабәгә, Суфиян ибн Абдуллага Пәйгамбәрбез иман китердем дип әйтте ди. Кыры сүз генә булмасын ди. Сумма истақим анарга тугры булды. Хәзер сезгә җәмәгать бер аят китермәкче була. Хаҗ сүрәсендәге 11-нче аят. Кайбер кешеләр дингә кергән вакытларында яки ул намазга баса, яки ураза тота. Ләкин аның максаты корыстный була, комсыз, дөнья өчен була. Дөнья өчен. Бу кешенең җәмәгать гыйбадәте кабул түгел, дөнья өчен булганга күрә. Бу истиқамат дип аталмый, тугрылык дип аталмый. Ул Аллаһ кушканча, Аллаһ кушканга күрә кергә тиешле дингә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва минан наси ман яъбудуллаһа ала харфин." Кешеләр арасыннан шушындый кешеләр бар. Алар ди, Аллаһ Тәгаләгә ди, гыйбадәт кылалар ди, ләкин ди шикләнеп ди гыйбадәт кылалар. Ала харфин. Менә мин сезгә моннан бу әйбер белән мисал китерәм, менә монда Кабатулланың макеты бар. Ала харфин. Кешеләр гыйбадәт кылалар ди, кайбер кешеләр шушылай ди. Менә монда карагыз җәмәгать. Менә бу җир ниндә булса бер истәлнең өсте, мәсәлән, яки бер урын ишен, тигез урын. Менә бусы кеше, менә бу кешегә кая ышанычлы торса, мондамы, әллә монда кырыйдамы? Ортада торса. Аллаһ Тәгалә әйтә, кайбер кешеләр ди гыйбадәт кылалар ди, шушы әйбернең ди кырыенда ди. Ишекне ачканда ишек төбендә тора. Ишекне япмый. Ул кирип түргә узарга тиеш исламның. Әгәр дә менә монда торса, әз генә җил истеме, яки берәрсе бармагы белән төртсә дә төшеп китә ул, шулай бит. Тотырыклы түгел. Ул монда нәрсә өчен басты? Сынар өчен. Намаз укып карыйм әле. Тормышым яхшы булмасмы икән ди. Моның нияте дөрес түгел. Бу тугрылыклы түгел Аллаһ Тәгаләгә. Бу сыный хәзер Аллаһ Тәгаләне. Миңа бирер микән ди. Әгәр дә байып китсә, менә бит, әллә качан намазга басасы калган. Яраһа бу нәрсә, әгәр фақир булып китсә хәзер, Аллаһ Тәгалә бит сыный. Бу хәзер начар булды, мин хәзер чыгарга тиешле диннән. Нәк шуның турында Аллаһ Тәгалә сөйли: "Ва минан наси ман яъбудуллаһа ала харфин, ин асабатху хайрун итмаанна би." Әгәр дә аның тормышы яхшы булса, бай булса, сәламәтлеге булса, яхшы машина булса, яхшы үй булса, дуслары булса, дәрәҗәсе булса, зур югары урында эшләсә, бөтен җирдә ләббәйкә дип торсалар, хуш килдең дип әйтә, кочакларын җәеп, бөтен җирдә. Бал белән майда изә инде, мәсәлән, бал белән майда изә. Бу вакытта бу яхшы дин дип әйтә. Бәдәви гарәпләр, бидуиннар, чүлдә, далада яши торган гарәпләр килгәннәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына. Кабул иткәннәр ислам динен. Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ ва әшһәду анна Мухаммадан абдуһу ва расул. Кайтып китәләр.
Кайтып китәләр, ал далада бит инде яши. Кайталар, хатыннары бәбәй таба. Дияләре бозаулый. Эй, китә шифалы яңгырлар. Эй, бөтен нәрсә яхшы. Карале нинди яхшы дин дип әйтәләр ди. Абдулла ибн Аббас әйтә, радиллаһу анһума, Пәйгамбәребезнең абзыйсы әйтә. Кара бу нинди яхшы. Тотыныгыз шушы дингә. Аерылмагыз бу диндән дип әйтәләр ди. Кайталар да ди кайберләре ди. Хатыны ди бала тапмый. Бер үрчем юк. Дияләре дә, сарыклары да үрчеми. Кырылык. Бер нәрсә дә юк. Булар нәрсә дип әйтә? Бу дин начар дип әйтәләр. Зирә кабул иттек, бер файдасын да күрмәдем дип әйтәләр. Allah Teala әйтә: "Ва ин асабатху фитнатун инқалаба ала вajhi." Киридән ди yüz çiğredi нәрсәдән, диндән yüz çiğredi китәди, кирәк ко. Әгәр авырлык килсә берәр нинди, гомер буе намаз укыдым дип бер кеше әйтә. Гомер буе намаздам инде. Ураза калдырмадым, намаз калдырмадым ди. Нәрсәгә мине Аллаһ Теала булай газаплый ди. Мен үзем ишеттем шулай әйткән. Бу хәзер нәрсә тугрылыклы булдымы инде Аллаһ Теалага карап. Әйюб алейхиссалам тәне чиреп, язгылар белән капланып, бөтен туганнары баш тартып, шәһәр читенә чыгарып ыргытканнар дип тә әйтсәң була инде. Бер хатыны кала үзе белән Рахимә. Шул тәрбияли. 18 ел буе. 18 ел буе чирли. Балалары үлә, кыз балалары, ир балалары, берсеннән берсе чибәр. Бөтен ат, сыер, дия, сарык кәҗәләре, бөтенесе үләләр. Һәм шайтан килеп борныннан ирә. Аллаһ Тәаләдән рөхсәт алып, шайтан килеп ирә, һәм тәне бозыла башлый. Шайтан әйтә, ул нәрсә, синең әллә ул симады тугрылыклы дип уйлыйсыңмы ди? Ул бай булганга күрә, ул балалары матур ди, аның яхшы ие ди, үзе сау сәламәт ди. Нишләп бу ибадәт кылмасын ул сиңа дигән. Аллаһ Тәала ирек бирә. Гөл инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун ди. Ул кайгырмый түгел, кайгыра бит инде ул. Кайгыра, ләкин Аллаһ Тәаләнеке ди. Аллаһ Тәаләнеке, без Аллаһ Тәаләнеке һәм Аллаһка кире кайтучыбыз ди. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун. Аннар бит җәмәгать 18 ел буе ул авырый. 18 ел буе галимнәр әйтәләр, 18 ел буе авыраган. Әзрәк бер җирдә без шәнче башласа сразу бездән забланып, күп забланучы кеше юк, шулай бит. Хәтта хатыны үзенең матур чәч тылымнарын кисеп, ипи пешерүченең хатынына сатып калдыра. Чәч тылымнарын кисеп, матур була инде чәч тылымнары. Кайткач ул аны күрә, Әйюб алейхиссалам ярамаган эшләгән дип уйлый инде. Әгәр дә тирилсәм, 100 тапкыр сугам ди, ягъни ни була инде шундый. Ярамаган эшләгән дип уйлый инде. Ул аны ирен карар өчен. Шуннан соң бит инде Аллаһ Тәала анырга тирилгәннән соң тирилтә. Һәм кулыңа бер уч салам ал да ди, бер уч салам. Ул әйткән сүз бит нәзер бит инде, бер уч салам ал да ди, хатыныңа сук ди, шулай йомшак кына. Анда салам да бит инде, салам бер уч салам анда байтак бит инде, йөз генә дә түгелдер инде, бит. Шуның белән өстеңнән төшә ди. Шулай иттереп эшләй инде. Авыртмый бит инде ул салам белән сугып бит инде. Да бурыч истә калдырырга ярамый. Аллаһ Тәала шуннан соң 18 ел буе шушы Аллаһ Тәалага тугрылыгын саклап, калбы белән зикр итә Аллаһ Тәаланы, теле белән тәсбих әйтә. Бер топмабыз, бер зарламыйды. Ахырдан ничек нәрсә дип әйтә? Изнада Раббаху әнни мәссәни яддурру ва анта архамур рахимин. Миңа зарар килде ди, зыян килде Раббым ди. Син рахимлеләрнең иң рахимлесе бит ди.
Lakin zorlanmıyor. Mena zarar kildi deyip. İkinci ayette ise inni messeniyeşşeytanu bi nusbin ve azab. Mena dey şeytan dey kağıldı dey. Sen meni rencettin dey mi? Sen mena ziyan ettin dey mi? Sen mena ağırlık getirdin dey mi? Şeytan mena dey ağırlık getirdi hem gazap getirdi dey. Şundan sonra Allah subhanahu ve teala Cebrail aleyhisselam'da Cibril'in yanına. Hem de ayağın bilen de jirge tipti. Ayağı bilen jirge tibe. Şundan şişme çıkar Allah subhanahu ve teala. Hada muğteselun baridun ve şarab. Şu salkın su bilen de kıyın içti hem kıyındı. Tenin şu su bilen Allah Teala şifalandıra. Hem içindeki bütün ağrıların bitire. İçkenden soň içindeki ağrıların bitire. Hem tışın davalı. Hatına koyta iri yok. İri utra bik motor bir kişi utra. Ondan soň uyalıp bana kelip sırayı men dadı. Şu nide yastıkta yata turgan irim bar edi de bilmeysizmi, görmeysizmi? Sen görsen tanır edingmisin dey. Mene ol sizge şagandy, конечно dey. Elbette dey, ol da yaş vaqtındağı dey, mene sizge şagandy. Yolop gana aytayn dey. O men bitdi. Allah Teala ni'mel abdu dey. Qur'an cemaat. Ni'mel abdu innehu awwab dey. Nindi kurken bende dey Allah Teala deydi. Nindi kurken bendem ol menim dey. Demek Allah Teala onu yaratmagan için birmedi bir tane mi? Allah Teala'nı yaratkanga göre birdi. Hem mene şu misal kitire. Ol bit bizge nerse için Eyüp aleyhisselam'ın kıssası nersege kirek bulur idi? Bizge ol istikamet doğrulukni saklar için kirek. Doğrulukni saklar için kirek. Çünkü dünya ol cennet değil. Dünya ol sınav yurtu. Ol ispitaniye ol Allah Teala'nın mihnet yurtu ol kişilerge biletirgan. Uttan alıp suğa salatırgan oranı. Uttan alıp suğa salatırgan. Hem mene sen mene şu doğruluğunu saklap kalırga deyir. Hem Allah Teala iten biz anırga dey, balalarını dey koytardık dey, biz anırga dey, bütün boylığını koytardık dey. Ni'mel gab nindi kurken bende dey, menim bendem dey. İnnehu evvab dey. Köp me ol mena tövbe etişi boldu dey. Bir köp tövbe etişi bolgan Eyüp aleyhisselam. Tövbe etişi, tövbe istiğfar kılışıdır. Emine bu Haç suresinin ahırında Allah Teala ite. Bu bitinde dinden gitti. Bir nindi faydasını görmege şolay bit. Faydasını görmedim dep gitti. Hazır dinden. Meşitke de girip karadım indi. Meşitke girmenin de faydası yok. Sizden Kur'an'ın da faydası yok. Işkırttım da indi men. Zira vaktim nerem ittim. Köp namaz okudum. Dualar da kıldım indi. Dualarını kabul ite dep aytasiz Allah Teala'nı. Bir neydi faydası yok dep aytıp kitadinden hazır. Bu kişi kim buldu o? Bu murtet buldu bu hazır cemaat. Nerse dep aytı Allah Teala? Hasirad dunya vel ahireh. Dres iki dünyada da yo'qoltdi dey. İşmasa koy bir kişi dünyada rahat göreymi? Ahirette cehennem. Bu dünyani da yo'qoltdi dey. Ahiretni de yo'qoltdi. Onun elbette dünyada rahat görsen de teginde mengilik gazap bolgandaryň nini magnasy bar şolay be. Bu dünyada da yo'qoltdi dey, ahirette de yo'qoltdi dey. Ahirdan aytdy: "Zalika huwal khusranul mubin" dey. Nindi zor yo'qoldu, açık yo'qoltu dey oldu kişige dey. Dünyada da ahirette de yo'qoltdi. Bek korkunuç cemaat. Şoňa göre istikametli bolu bizning maksatımız. İstikametli bolu. Allah Teala'dan şunun için sırarga kerek ihdina sıratal mustakim bizden ayırma toru yoldan dey. Çünkü seni toru yoldan ayırga mümkün ya mal bilen ya fakirlik bilen mesela. Ya çir bilen ya selametlik bilen. Ya bir zor bir poложение bilen büyük zor bir orun bilen sınırga mümkün. Näse işlersin sen şu vakıtta? Manda namaz koygusu yok dep aytersiňmi? Elle Allah Teala'ga toğrulugyny saklarsynmy?
Сыный Аллаһ Тәгалә төрлечә. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Biz sizni hayırlılık bilen hem naçarlık bilen sınarбыз dey. Etasbirun, sabır itersiz miken dey. İkisine de sabırlık gerek. Orası etmişti, оказывается, ikisine de sabırlık gerek. Baylıkka da, fakirlikке de, ağırlıkka da, rahatlıkka da, rahatlıkka kübrek gerek, sabırlık. Hazır biz cemaat dua kılırga tiyişli biz şuşunti rahat tırmışta yaşagenge, ey Rabbim şuşu rahatke çadarga yerden bir bizge diyerge gerek. Rahatke çadarga yerden birindi Rabbim bizge deyip dua kılırga gerek. Çünkü şuşu rahatlık arkasında kişi taypılıp biterge mümkün. Nişe Korun şekilli. Korun nindi zor bay buldu. Musa aleyhisselam vaktinde. Nişik deyip etti? Ol malını men özüm taptım dedi. Aksakollar keldiler de Beni İsrail'deki. Kelgenler de etkenler. Sen indi Allah Teala sana yakşılık etkenin kebek kişilerge de yakşılık et. Sadaka ver. İnnemâ utituhu ala ilmin indi. Men onu özümnin образованный болуым аркасында, грамотный болуым аркасында таптым деген. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фахасафна биһи ва бидариһил ард." Һәм без аны да җирдән яттырдык ди, һәм малын да җирдән яттырдык. Файда итмәде. وما كان لهم من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. Onlarga yardım etüşü de bulmadı. Jir yutkanda kim yardım et alsın sana? Jir yuttu dey. Bir kim de yardım etüşü bulmadı onlarga. Emine şu vakitte doğruluğun saklap kalıp bulaydı bit. Allah Teala'ya karata. O bit baştan bit o. Tevrat'ını okuturgan bulgan. Musa aleyhisselam'ın tuğanı qaru. Lakin Allah Teala hidayet vermedi. Doğrulukna nasip etmedi. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunun için ayette: "İstakimu ve len tuhsu." İstikametli bulunun yolları de bir köp. Onu hiç sana bitire almazsınız de. Demek, hazır biz Kur'an'dan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinden nersene de olsa işittik iken, emirlerini yaki tıyularını işittik iken, biz şu tıyularga, şu emirlerge ihtibar etip, Allah Teala'nın emrine bu sınırga tiyişli bulabız. Mine şul bula istikamet. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin etken şu sözü "Festakim kema umirte ve men tabe ma'ak." Yüzün bilen tövbe kılganlar bilen birge toğru bol degan sözün işitkeç evet Peygamberimiz koydurup evet toğruluklu bulurga deyip aytip korkup köngüline korku düşüp onun çeşitleri ağara. Sakal birtikleri çeşitleri ağara. Köp bulmasa da Allah Teala ayette: "Ve la tat'av." İstikametin nerse ekenligini anlata. Ahırgı ayet, ahırgı jiri. "Ve la tat'av innehu bima ta'malun basir." Ol Allah Teala dey, sizning işlegen işleringizni bilip tura dey. Çikten çığa kurmagiz dey. Mine men sızgan sızıktan çığa kurmagiz. Haramlardan işli kurmagiz. Emirlerime karşı kurmagiz. Mine bu çikten çığı bula. Eğer de simyada istikamet bulsa gailede, ol gailege Allah Teala bereket olmuş biri. İlde bulsa ilge biri. İş ornunda biri istikamet bulsa. Qazılarga, sudiyalarga biri, eğer gadil bulsalar istikamet bitin bol. Toğruluk, gadil bolu. Körşelerine, toğanlarına karata muamelen yakşı bolsa Allah Teala biri sana bereket olmuş. Balalarını Allah Teala koşkanca terbiyelisin iken Allah Teala sana bire bereket olmuşlar. İstikamet nerse kitire?
barakat kitirer, yaxşılık kına kitirer. Musa aleyhisselam bilen onun enisi Harun'u Allah Teala Firavun yanına jibergen vakitte eğitilgen ayet var. Qad ucibet da'vetukuma. Allah Teala aytır. Min sizning ikinizning de duagızını kabul ettim de. Musa aleyhisselam dua kıla. Harun enisi emin dip tura. İkisi de dua kılalar. Min sizning de dualarınızı kabul ettim de. Festaqima. Barıgız Firavun yanına. Toğru bula kuruguz demin adı. فَلَا تَتَّبِعَنِّي سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmitirgan kişilerinin yoluna kirip kite kürmegiz tağındı. Odaştıra kürmesinler. Sizni bir anese bilen buti kürmesinlerdi. Baylık verip, aldap, yıldap, yumallap aldı kürmesinler. Yalgışıp kite kürmegizdi. فَاسْتَقِيمَ Neyindiz o ayet? İkisine de Allah Teala eyte. فَاسْتَقِيمَ فَلَا تَتَّبِعَنِّي سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmitirganlarının, nadanlarının yoluna kirip kite kürmegiz. Kızıktıra kürmesinler dey. Toğrılığınızı saklap kalığız dey. Demek, Peygamberlerge de Allah Subhanahu ve Teala şuşunday emirlerini vergeç, Peygamberimizge etkeç. Bizge nerse kala? Lakin cemaat bu ayet Hud suresindeki ayet ol Peygamberimizin üzerine tügül her bir kişiye liçne eğitilgen söz. Her birimizge Allah Teala ite. Festaqim kema umirte. Niçik Allah Teala sana emir etti? Şuşlay yaşa. Şuşlay doğru oldu. Mine bu hadisinin indi cemaat şarhı tefsiri anlatması şu. Bizim vakit bitemeli yok mu? Niçe? Tabii ki. Şunun bilen bugün cemaat dersimiz tamam. Allah Subhanahu ve Teala her parçalarımızda da doğru yolda bulur. Kur'an boyunca hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretkençe doğruluktan ayrılmışa yaşarga nasip etseydi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk.